Kabakti natal enda ibenakan ibas gelar di bata bapa sirkelang ate nandangi doni enda. Ibas gelar Yesus Kristus si tubuh ibas wari enda. Ras ibas gelar kesah si badia, si tetap meregen gegeh man banta guna tetap bersada ibas kelang ate. Perkuah hati ras damai ibas di bata bapa, ras ibas Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah, Gloria. Kata enggo jadi manusia, janah ia ringan i tengah-tengah ta. Enggo idah kami kemuliaan nasi belin kemunsi breken di bata man bana. Arkiteken ia anak di bata si tonggal. Anak incidahkan lias ate raskai si benar karena bapa Yohanes 1 ayat 10:4. Si permuliakan gelar Tuhan rendeng kita keriahan si belinna.